Razgovarali smo sa građanima Gračanice o današnjem danu i njihovim zapažanjima. Pa meni je lijepo i volim Gračancu i pozdravljam sve u Gračanci i načelnika novog i staroga. Hoću građanima svim Gračance želim da sreću, eto šta ću im drugo poželiti, sreću i zdravlje. Pa dobro, jako fino, ja čestitam svim građanima grada, opštine Gračanica. Gračanica kao grad jako fin, čist, što je najbitnije, što ja sam mogao primijeti, ako ne živim duže vremena ovdje, sve ok. Svim građanima Gračanice čestitam dan Gračanice. Učestvovao sam u programu, ne u programima da sam učestvovao, nego bio sam prisutan manifestacijama koje su organizovane povodom dana Gračanice. Ja, to su jako dobre aktivnosti i dobro, mada bi trebalo još možda malo da to bude svestranije. Ovaj dan doživljavam kao uspjeh ovog grada i svim građanima na prostoru opštine grada čestitam dan Gračanice.